Nonot at nino anbi usif Yesus in manekan. Neno ita ekum tatef anbi channel YouTube ye kabe in uak meto. Henati at nen ale aan nino malais manekan. Nahulun ako het nen alkit at onen. Koya ano wis neno abit neno tunan. Bitago iha ko usi na tuin haem nen ale hoan nino. Nahulun ako haem nen hoan nino. Haintoy tos manan nino nemyo kay. Henati hay minaba hoan nino biharmonit neno. Alam mi usif Yesus Kristus ha emam onen mi ko. Amin. Nonot aknino an mi usif Yesus in manekan. Lasi neno iniknakan nakamnak makneat nak bayna ale lanan mansiang. Mamnaiti anbi na Musa insul apoit abunot. Ay mi kejadian nakabo ham ha. Ela meset tia ela bo tenu ha. Mahanto pusnyokit anbi kejadian bo ham ha. In ela bo tenum teon. Le in hanan nakamnak. Esnane ho ate kai totiko koi usi. Mufetin ho ate kai he au umaika. Bi ma fani ate neo ko usi. He seka hai oli nane. Maut he in fain nok in tatapsin. Via beno an bimanekan wis no. Lasi suat kala nekfa neo lasi mleo. Wes anbi ale lanan makneat ansu neo ale mo ekwanit henatis ale mepo maneki ale lanan ale kotkah ay anpolin ale mepo neo atunibian na Yakub in anasin na pini suat natuin sina sosa sin olive na Yusuf neo Mesir mes na Yusuf antia Mesir in mabeti anfani kana naikes. Bia beno an bius neno in manekan. Lasi suat kaala nekfa neo lasim de. Mas ambi ale lanan makneat ansu neo ale mo pani. Henati natis ale mepu maneki ale lanan ale kopka. Ay ampolin mepu neo atoni bia. Na Yakub in anasin na pini suat mese. Natuin sina sosa na Yusuf. Anti Mesir, mes na Yusuf, anti Mesir, lekat tabunane in mabete, anfani kanak naik mese, anti Mesir, mansu in olive tatafsin. Na Yusuf anloim in olive na Benyamin, nabala nok in, anti Mesir. An leon in tatafsin hem fain, neo sin amaf na Yakub, lenam nasien. Bitabunane in olive tatafsin sinang tao na tuin, sin amaf na Yusuf, Nen na Benyamin, nabala, inek na mes na me. In mes na tenap, in mes na suismon, ma, in mes na mayan. Natuin bitabo na Yusuf ng niyo, na Yakub, inak na Benyamin, fani, seka, niyo na Yusuf. Tok nino, anbi, usif Jesus, in manila. Tabo na na Yehuda, intoit he in fani ate na Yusuf in sekang fani in olive na Benyamin. In olive na Benyamin ng fain ang bitabo nane in fain ate na ni Yusuf di pa siya. Kaya bino lumanaikan ko siya. Katena bat fain na Yehuda. Bitabo layan na sosa na Yusuf. In es na hani in olive tatapsin. Mana sosa sin olive na Yusuf. O kete in esan eot mana po ba na Yakub nakang na Yusuf na niyo kaya bino anbi bitabo nane na Yehuda inek non man fain at hulun in fain at hulun in olive inatenam in olive inatenam in tatapsin ma inatenam in amaf kaya bino imanekan usena usena anloy henak bay na ale lanan monit man siyan. Meski mitaw abunot, inaon san, mes usi ang fe tabo. Henati nabay na in moni, nabay na ala in lanan, nabay na ala in mo et bani, mitaw abunot. Nike, neule ale lanan, alekon. O na Yehuda, nabay na in monit, in mo et bani, mahitim sa, usi fe kitabo, eta bay na, kitabo. Aaneno i, ang tu, mantiya.
onanete im alkit at onen. Uus neno abit na natunan bitago i hemnen nilay ho aanok nino. Betos manang nino kay enati ho aanok nino lehemnen maning malais panegat lehemnen maning ay minawa di alahay mo di nino. Alam ni Usif Yesus Kristus na imam onen nino. Amin. Biya beno an bimanekan uis neno. Kaysa tunikan hetbo matbay aan neno i. Aan bitago i. Ang channel nino. Ye kami. Uis neno no kan kit